Как дела? Здравствуйте. Добро пожаловать. Когда я увидел по интернету, ты с берега мусор собираешь, я подумал, что ты местный парень. Потом ребята мне доложили, что ты турист. Ваш поступок, Андрей, для многих яркий. Андрей, сиздин кылып жаткан ишиңиз көпчүлүк үчүн үлгү. Экологиянын, табияттын чек-арасы жок. Жер жүзү бир аба менен дем алабыз. Андыктан жер бетиндеги ар бир адам сендей иш кылыш керек. Биз экологияны, табиятты таза сактап, кийинки муунга өткөрүп беришибиз керек. Бул ар бир адамдын милдети. Сен азаматсың. Мы должны хранить экологию, природу в чистом виде, хранить и передать следующему поколению. Да, согласен. Каждый человек обязан. Молодец ты вообще. Спасибо. Вы тоже очень хороший пример подаете своим собственным. Сиз дагы ишембиликке чыгып үлгү болуп жатасыз. Мен сиздин экологияга байланыштуу кайрылууларыңызды, видеолоруңузду дайыма көрөм. Сөз менен да, иш менен да үлгү болуп жатканыңызга ыраазымын. Мен көп жыл саякаттап жүрүп, Кыргызстанга да саякатчы катары келгем. Бирок бул жерден сүйүүмдү, Анастасияны жолуктурдум. Мен дайыма үйүм көлдүн жээгинде, тоолордун курчоосунда болушун кыялданып келгем. Азыр бул жер менин үйүм. Горы вокруг, и здесь все вот так совпало, поэтому остался здесь, и теперь это мой дом. Кыргызского народа. Кыргыз элинин, биздин ыктыярчылардын жана экоактивисттердин атынан автоунаа кылам. Силердин үй бүлөгө белек болсун. Спасибо. Не ожидал? Өткөн жок белең. На самом деле, мы ехали, но мы думали, что там, может, какую-нибудь грамоту дадут. Чындыгында күткөн эмесмин. Грамота берсе керек деп ойлогом. Приготовили. Специально для Бул тебя. кантип автоунаа алышты ойлонуп Думали, жүргөн. да? Да. А вот Бог дал вам. Ойлонуп жүрдүңөр беле. Силер чын жүрөгүңөр менен иштеп жатканыңарды Кудай көрүп турат да. Я, если честно, в шоке вообще. У меня просто слов нет, у меня вот руки аж трясутся. Мечта сбылась. Вот, вам спасибо большое. До свидания тогда. Спасибо вам. Хорошо, удачи вам. Да, спасибо. Удачи. Продолжайте свое дело.